rongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Anei au e pātui nei taku waia. E prakati anei taku mihi. Kaore. E te iwi tēnā rākou te katoa nau mai hoki mai. Anei, ki te punua pāho Taringa, e whakapāho atu ana i te pokapū o Taringa. I raro i te haumarutanga, te whakamaru pīruru o Apakura. Te kuia nāna i tuku i te kaupapa o te wānanga o te aroa kia horapa i te motu. Anei ko te wānanga o te aroa e manaki nei a Taringa. Ko Taringa e manaki ana i a koutou me koreke koutou ngai Taringa. Nau mai hoki mai. Ko mātou atu i konei te bustling metropolis. Piki auahi. Hea te tatukupu? Taone haruru. Taone haruru? What's your one? Te awa mitu. Te awa rutu. Te awa rutu. Te awa rutu. Te awa rutu. Anei mātou ko hoki mai. Ai. Anā koutou ko hoki mai. Anei tātou ko waihapu. Kia ora. Kia ora. Tēnā tātou. Kia ora. Kia ora tātou. Woo! Tēnā tātou. The music's going and you're on your phone, so... Wa he tohu tēnā he mahi tūturu tēnei. Nā, anei nā mai tūturu. Ai, he E tai mahi waka ki tau e tai tāne e sitting on the pai ones. And anei, I wharasa in your te parapara antu. Oh. And you see them doing, put the phone down. Karau I te pera. Nah, I think it's too late if you're doing that. Don't use it. It's too late. Kau e trai. Yeah. Kaua e trai. Kau e trai, ka tai kārua, I e tai o ngā hui ngā nui. Not the times to be trying out new things. Koe a, harai te wāhi te prei māpere. Yeah. Nira. Yeah, I've done Not that testing. once. Te tai wā, ki whakaro au ki te tai wahanga o te whakapapa ka hoki au ki aku notes. Oh, yeah. Yeah, hei tiro. Ai. Kaua hei ako, hei whakamahara lei. Oh, yep. Yeah. But, yeah, there's times when I've seen people practicing taupara word in it and I'm like, it's too late. Ko tū late te I te uhunga o te kingi. Uhunga. Yeah, I only just started using that word because you use it. Yeah. But anyway, at our pohuri, when it was our turn to go up and do our waiata tautoko for Rikirangi, me and my cousin were like, oh yeah, where's our words? Quickly went through Facebook to find it and then screenshotted it, sent it around, and then we got there and then they changed the song. Oh, yeah. It's too late. It's too late. Psych! And you know what I always say? Yeah, tēnā kata. I always say when people go, this is our word, I don't know it. I say, learn the last half. Because everyone's strong on the first half. Learn the last. That's true. Learn the last half. Keti If you have to quickly learn something, and then you'll look like the heroes. Well, you'll bring it home. Yep. Yeah, tika tēnā. Kare without a pants on, me. Pēnei nā pāti, everybody knows the starting of the song. Everyone Or the knows chorus. Yep, the chorus. No one knows the bridge or the last verse. Oh, when the sun beats down, must the tar up, and then you get through halfway. Yeah. Yeah. We've all done that. Engari, anei taku pātai ki a tātou. Te hangarau nei, ko te waia. He rereke te pānui tō pukapuka, waiata. Hea no te pātai? He pai rā nei, kei te kōrau mo te waiata koraua. He pai rā nei ka pānui koe I te pukapuka. Nā kupu rā nei, I a koe tūana I te marae. Kei te āhua rā nei o tō tū, meki, ko te huna pea. I te pepa, ke kore e kitea. Ai. I te mea, ko kitea rā au, nāia nei, māmānoi hoki te tangata, no problem. Yeah. Kare raru. Yeah. Pūru, waptara waiata, kei te waiata pīnei. I think kei te āhua rā nei tō kaue. Koro nei au e whakaro ana ki e nei whakaro. Kia whakahokia mai nei etahi waiata karaua tawhito ki taku marae.
Kia timata rāpia I ngā hui kei wainga nui ia mātou nahe nei mo tēnei wā, kia ako rāno etahi kupu. Ana, ka tai mai ana te manuhiri, koia pēr te wā e piri mai nei ko ngā kupu, kia maunoa nei ki ngā kupu kei tō mahara. Engari, kia kaua tātou e huri tuara I runga noi te whakaro, me mahara, me mau mahara. Ai, me mau ngā kupu ki tō pinati, engari he wā tōne pai ana kia pānuitia notia ngā kupu ki tō waia. Yeah. 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 Like, yeah, totally agree. But, yeah. Because so your original part, I thought you were meaning, like, is there a difference between reading from a book or a phone? Yeah, tika tahu koe rata. Well, if you can take your hymn books, please, and we're going to sing 166. Kare mate o te pēra. Kare mate o te pēra. Pēnā noki nei, te wā o te uhunga, Yeah. te hura kohatu, ko reira ka te pānui me ngā kupu o te waiata. But I think you maintain reverence and you maintain reverence in the mana of those waiata if you can sing them from heart. Yeah, definitely. Yeah. Like, I would have a problem if people were, like, standing up in the front reading from their phones or a book. But if you just need to whip it out, have a quick check, yep, I'm good to go. Oh, good. There's a group of kuia up home, and ko rātou ngā kaupupuri o te waiata. Ko e mōhio pai ana rātou ki ngā waiata, kia rātou wetahi kāri wāhi nahe nei. Yeah. And like key rings. Like flashcards. Yeah, and they're just flashcards for them, but sometimes they hand their keys to other people so they can join in. He moroiti. He moroiti. Ai. Ai hea tahu. He wāhi tare. Inti winti. Yeah, sometimes he mea noi ho sa ka mākai Yeah. e nā kare e waiata. Ki te kore e tae au, te waiata rā, te waiata. Atu I konei, kare e waiata I te waiata. Yeah. No, because tētai wā, haere te rua te kaumātai taku hoa, kahura. And te koraua I tū ai hei kaumātua I tō mātai ope, no tū ai. Ka huri mai ki a mātai mua I tāna tū. E mohe ana rāne koe ki te waiata, engari te titi. Ai. Wow. Ko taku mōheo, mōheo anau, hea te waiata. Hea te waiata, yeah. And I can, I tērā wā, waiata tia, me te he waiata nei te waiata. Ai. And, maua e timata. And I was like, yeah, māku. Engari te titi. E nei te whakatūhoi au, koe tau koe pā mai. Engari te titi, tangi. Anyway, started it. Pai. Good start. Yep. And then we got the second verse. Well, I jumped to the third verse and then I knew kohe. Yeah. Whariwha. I huri anō au, and I looked at my mates and we was just floundering in the water. Yeah. Looking for that life to pore. Usa, ko ai te toka. And then ka huri mai te koro ki a mātou, and he goes, And mai tērā wā, ko tā mātou ingoa mōna, ko koro. Anyway, nā hararei, or whatever was, I hoki mai au ki tau muti nei, noho ai taku kuia me taku auntie. Me taku amu. Kaua moku, mo te korua. Yeah. Taku auntie. She went quiet. I went, oh, hell. Here it comes. Yes, she's in there. Yeah, she goes, e ki. Nau te waiata, te atu iwi I timata. Kare koe mōio. Engari, hara hoki a koe tērā waiata. Eki. Kaitoa. Kauarawa koe timata I te waiata ki te kore koe. E moe ki te waiata. Ko te kai whakahuataki I te waiata, mana te mauri o te waiata. Ai. Yeah. And that was my lesson. And never again did I start a waiata. Yep. Kare ui mōio. And koera pet ki wahao. Kei hoki tō tupu. Ana ko puta pe te kupu tupu ne. I te taiwe nei. Wānanga? You remember? Like, grow. Kaua ko tērā tupu. O tipu kia koutou. Engari ki naiwi Not a katoa. plant. Kare kau. Ki ngaiwi katoa ko te kupu nei ko te tupu. Ko hau auru tai rāwhiti.
hara i te tipu. Engari he kupu, kua kori whakamahia, he rite ki te mana. He rite ki te mana. He rite ki te rongonui. Anei te tei kōrero. He taina whakahoki tupu? He taina whakahoki tupu. Yeah. Nā, ko tau whakahoki tupu, would be you, the younger, who returns Yeah. what made us renowned. Ai. Oh. Restore. Restore. Nice! Restore. Restore. Be you that restores our fame. Koera tērā. Ai. Teina whakahoki tupu. E ko tētai o ngā kōrero, karewe kōrero, ngā tukoa i ngā tūpuna nei. Tētai he tuakana, tētai teina. Ko te tuakana he pūhai hei, ki te teina. Te me ko te teina, te me popular. Ai. Ai. And you know, when you're popular, you don't have to do anything. You're just popular. You're Raymond. Yeah. Nā tō āhua i pērā i ei. Yeah. Yeah. Engari ko tērā, e nganana ki te tango, i te mana o tērā, o te tupu, o tana tupu, he mahi etahi mahi. Ai. Hei tūraki i tana teina. Ko, he teina tēnei. Ai, ai. That wasn't enough. Yeah. It's never enough. Never enough. I te whērā koe, Yeah. e kore ngata. Yeah. Anyway, ka tai ki te wāhi, so haia, ka piki ei te tua nui o te whare o tana teina. Ana, ka mehe ia te tua nui. Nā ui, nā aha ke rānei o ota. Yeah. E tua nui ai te tua nui. Ka mete tana ure ki roto i te rua, i te kōwhau. Ka mia te pane o tana teina. Ew. Yeah. He was pissed off, all right? Literally. Don't piss on me. Nā. Who took the piss out of you? Koenei te o nā tikanga, ka horokuku te Māori ki te kōrero ki enei tikanga. Engari he tikanga tērā, te mimi. E tai āhuatanga o te mimi, i ona wāra, he rongoa. He rongoa, ai. He whakawātea. Yeah, whakawātea. Oh, yeah, like the time, was it? What? Poe was talking about the makutu. Yeah. Mākutu, and also if you're a jinx. Yeah. Remember if you're, remember our kupu with the jinx? No. Neither do I. Nah, starts with a P. Nah, I wasn't on that one. What's the next letter? Oh, God. Anyway. Started with a piss. Oh, no. Come on, do this. I was thinking we needed that. Anyway, no. Tētai o mātou koraua. Nei, he koraua kato e nei. Ai. He whakangau pāka te mahi. And one of my uncles, or granduncle actually, their cousin with them, and he'd never been. And he, ko rātou, nā wai haerei rātou te mahi kai, whakangau pāka, ka ngaro ki roto i te ngahere, mui ta ira. Kāre he whakamate, there was no damn me whakamaru i ira wā. Ka haere, ka takahia te pāpāringo waikato. Nā puaka ka patua, there was a lot of rangatai there went because they'd swim them down the river. Ah, yeah. Yeah. Yeah, down Waikato. Anyway, tēnei cousin I haere, he tuataitanga. And they were gone, well, usually early in the morning, takurongo. Pono, karewi I might have been pissed on. Yeah. And they didn't get anything. Tai te ata, te rā, te awatea, he mahi anō. He mahi kai anō, kaua ko te puaka. Kia pōra anō, ana, ko hoki ki te whaiwhai aru puaka. Still, nothing. Hey, not even a kāre rongo I te oro, te reo. I taua pōra, ka mea ngā koreua. Mia te tamaiti nei. Ah, yeah. Yeah, Ki kaha. Ki te mimi. Oh, okay. So Mia, Mia is not Mia Farrow, sorry. Mia, and you are, nah. Is the te hangu for... Jared's going, oh my God, if he's watching this. Ai, koia, ko te kupu hangu tērā o te mimi. Yeah. You don't say mimia. Yeah. Koina taku koe te ki aku te mai. Kau e mia te wai te tāpu.
Yeah. Don't piss in the bath. Yeah. Just wait till, just before you get out. Nah. Yeah. Oh man, he kōrero anō. Anyway. So ka kia, Mia. Like just Oh. not on like, They didn't anywhere want to. particular. Yeah, Just, They had to piss on them. One of them, but one of them. oh, Te oh, mai No, te they kāra, didn't want to. Okay, well, Katahi that's what tonu I ka meant. puta ne, ki taua mahi. Yeah. Yeah. Hei whakanoa, hei whakawāte i te hara i runga i aia. I runga i aia. Because he Right, was- because it was his first time. Yeah. they weren't catching anything. Yeah. Right. And that jinx can be a person, can be something you say, can Yep. be a thought, can be something you do. Yeah. Ki roto i te ngahere, ki te moana, ki te awa ki wherane. He korapa tērā, Korapa. i roto i nā tikanga. And e tai tangata, they are walking korapa. Yeah. Everything they do is korapa, Everything korapa, is, korapa. koe taua whararai, Police Academy. It Oh, does yeah, everything, yeah. it's just a walking Yeah. catastrophe. Yeah. Oh, like, nice. Police Academy. Yeah. You go and search that on Wikipedia. Yeah. Koutou, nā rangatai. Anyway, he woke up. Yep. My uncle was, well, first he thought it was raining. And he said, someone get the top. Go here. I reira tana cousin e mimi ana. But, muti tonu tana mimi, ka rongo i te puaka. Yeah. You know? You got that word yet? Starts with a P? So, tērā. Engari o, he rongo wā. I Yeah. tērā wā. Ai, te rongo wā. Engari, hei, whakawātea. Ne? Ai. Nā, e tai wā e whakaiti. Ai. Right. Takai mana. Taka i mana... He ruke i te mana. Ai, yeah. Ei, te tātu kōrero. Mo e tei wāhine. Ai. No mā tātua tēnei kōrero. He tangata kino tēnei. Tangata kino. Kare mua me mei rawe ke tamariki. Engari e kino tana hara. Ta kamutu he tangata tū marae tēnei. Nā, ka tautau ngian e nā kraua. Nā, e tai young fella. Hopukina te tangata rā. Ka Purutia, tupukinia. herea ki raro ki te papa. Ai. I whakarite i ngā wāhine. Purutia o koutou puku kukua. O koutou puku mimi. Ka aere te puni wāhine. Ka mia. Ka mia Oh my te tangata gosh. nei. Ka mia kato te... Nā. Tōna mana ake i reira tonu. Just. Yeah. Engari, he tohu tērā. He kore nui hokoe. Yeah. He mani no hea. He naupe, he nau hea. Ai. Mani nui. Kāre o mana, kāre o aha. And that was worse than going to jail. Because you're almost a zombie. Yeah. Ki e tahi, nā mahi a te Māori, we're performers. Ai. Karanga, karakia, Yep. whai kōrero. Me kite, me rongo, me kōrero. Tērā mahi. Even, you know, koutou te hunga mahi kai. Wow, he pērā no, because i ngā wāmua, i reira ngā karakia. Nui ake te mana o te tohunga mahi kumara i tēnā o te tohunga tūtaua. Ai. Ko te tūtaua. Ei. He whawhai. Ei me nui tērā, engari. Te oti ngāti ko te whawhai he patu tangata. Right. Engari ko te tohunga kumara, me te tohunga te ngahere, i ngā wā katoa, ko te whainga, ko te oranga. Yeah, aye. And you gotta know the seasons and te mea, te mea. So i te taha o ngā mahi e rā wā, kua ua karakia. Me ngā waiata, me rā mea katoa. So they just removed his identity Yeah. and his ability to contribute Yeah. as a, Revoked his social licenses. pretty much, nā te mimi. Nā te mimi. Anyway, back to the initial story. For the second Anyway. initial story. And we're getting back to our kiwa. And then we're going to get to our tikanga. But actually, this is part of it. Yeah. Because it's about take utu ea. Ai, kia ora. Ka piki te tupuna nei. Ka mia te pane mahunga o tana teina. Ka te tiro ake tana teina. And as he's getting pissed on, he says, aha koa mia taku kohamo. E kore taku tupu e heke i a koe. Haha. Yeah.
Ka aroha The na ko- tonu tia ia. Yeah. He aha te kōhamo. So, we all, we say, te upako he tapu. Oh, yeah. And we've talked about waiata tapu. Engari, ara e tai wāhanga o tātou upoko, panepane, māhunga, mātenga, uru. Uru. He tapu ake e tai wāhi i e tahi atu. Ne. Nā, ko te rae, ko te pū motomoto. Engari, taku mōheo, ko te wāhanga tapu katoa, ko tō kōhamo, kei konei. Okay. Kōhamo, kōpako, kōhamu. Kōhamo, kōpako, kōhamu. Kōhamo, kōpako, kōhamu, muri kōkai. Muri E whāngā kōkai. kupu ki tēnei wāhanga. Ne? Nā hea i tapu ai. Koene ki te wāhi e hono ai tō māhunga, Ki tō tinana. ki tō tinana, ki tō tuarā. Ai. Ai, ki tō tuarā. Nō reira, koe nei e noho tapu nei tēnei wāhanga. Koe rāno te take i puta ke te pepeha whakatau ki rānei mō heke maru. Heke maru te tamaiti a mahuta, te pāpā o mahuta rāo ko pāua. And there's a saying, e kore te ki e whai i te tua o heke maru, and some say, e kore te kai e whai i te tua o heke maru. Ko te tikanga o tērā kōrero, if you didn't ask heke maru, or kia haere mai, like if pōwhiri aia, haere mai, peka mai ki te kāinga nei. And you let them go past, and ka kōrero koe ki tana kōhamo, Kōhamo, yeah. ki tana wāhanga tapu, kua he koe. Yeah. Ne? Ka tai kārua, and the other thing is, it was an afterthought. Yeah. Yeah. You know? And some of us do that. Hey, Yeah. oh, I was going to invite Guilty. you. I should have bloody, yeah. But you didn't. You didn't send that Facebook event. Yeah. No, I didn't. And then you blame it on the person that set the page up. Yeah. Nā koera tērā kōrero. E kore te ki e whai i te tua o heke maru. And e nui ngā kōrero. Kei tēnā iwi, kei tētai atu iwi tētai kōrero mo te tupana. And it's, ka taka te papa. Prodigal son comes home. And ko te iwi nei, and I'm leaving their names out on purpose. I do know them. The tohu that the real son would come, who the real son was when he returned the kohiwi or skeleton of the father that had been sitting in the pā and revered and looked after. Ka taka te, Ka taka, yeah. and ka whatia konei, te muri kōkai, Ai. te kōhamo. Yeah. So ara ngā kōrero mo tērā wānga. So like, although you're pissing on me, Yeah. Although Why? although you are urinating on the most sacrosanct part of my body, hey, yeah, my that contains my taimos. Taimos. Yeah, well, no, it doesn't actually pronounce, so that's wrong. E te mea ko te Māori tērā. Well, nei, sacrosanct te pai tērā. My fame or renown, hea te taiti kupu. Dictionary. Integrity. Yeah. So, Fame. integrity. Yeah, integrity. Hey, not like fame, like Not fame, but fame, but like No, not that fame, but you're renowned. Your my prestige. always prestige. Oh, that's close, I think. Always my go-to is reverence. Reverence. My reverence will not be defiled Will not by be you. defiled. Yeah. Tētai karake mena. Tō tupu e tāne, tō tupu e tāne. E ni rongo i tētai no tairawhiti. E mena, tō tipu e tāne, tō tipu. And this is, e he ana tō karakia, e tai. Wa kare mātai ki tupu, we say tipu was not that
It's not te tupu. He kupu anō te tupu. Yeah. It's not tupu right. growth. He mana te mana, Yeah. he tupu Right. te tupu. He mana te mana, he tupu te tupu. Yeah. See, someone might have more mana in terms of, well, te tuakana. Yeah. Te tērā mana tērā. Ākua nei whea heariki, tērā mana tērā. Engari, nui ake te tupu o tērā. Right, yeah. Ah, yep. Yeah. Hey, Yeah. it's like some of those, you know, these days shoddy diners back in the day. Hey, they were pretty good. Engari, e nui tō rātou tupu. Oh, man, because you could only get, you go there for that taste. You go there for Yeah, that yeah. taste. You know? Yeah, that grill hasn't been cleaned in generations. That's because of the flavour. Koina te tupu. That's right. That's right. Yeah. And, koera tērā kupu. Yeah. No re hea tā tātou kiwa. Yeah, tātou kiwa. Ka tō tupu. Kei hoki tō tupu. Kei hoki Kei tō hoki tupu. tō tupu. Ai. Kei hoki tō tupu, and pai ki au tērā whakamahinga o tō, kaua ko te whakamahinga, engari tērā tikanga o tēnā kupu hoki. Yeah. So hoki, least your reverence is Reduced? very nice. Yeah. Yeah, koera te hoki. Yeah. Yeah. Kei hoki tō. So not go back. Regress. Yeah. Yeah, Yeah. Yeah. So kōrero ana mo te horupake o te wā, ka tū ai koe ki te tautoko i te kai Yeah. kōrero ki te waiata, mena e pānu ana koe i o kupu, me noho murirawa. Yeah. Koina te kei hononga hoki. ki tērā kōrero. Yeah. Tupu. And kei te waiata ka mea tāwera. Ka mea tāwera e. Oh, another waiata. Tāwera e. Yeah, I love And that. what's the last line? Can't remember. Kei hoki tō ingoa. Oh. Yeah, kei hoki tō ingoa. Same Koea. same meaning, erua. Yeah. Kei hoki te ingoa o tō iwi. Kei Yeah. hoki tō ingoa. Yeah. Yeah, kei hoki tō ingoa. Pai. So, kei hoki tō tupu. I'm just Yeah. going to write that down on my phone. Yeah. 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 And that's, well, now you're on that, see, a lot of the time, and I think we've maybe talked about this, I used to have a notebook, little red one, nā te te korau i tōtou, and I took it everywhere, and I filled that one up, and I filled another one. Te winiata, te whānau winiata, they got Akake. a library of Yeah. Yay. But now this is the convenient thing. Yep. But the thing with this is, You put it in there and you forget about it. no, I don't. No, but I tell you what, I got one of the old iPhones before the iCloud and all of that, Yeah. and none of it. Oh, you know, none of it is So on I've actually got to rev that one up. Yeah. So I took, what did I do? I copied and pasted them and did an email. Yeah. Of my notes. Cool. Now, what I was going to say is, when you pull this out on the pai or anywhere, doesn't matter if you're reading whakapapa, Yep. if you're taking notes, you're People automatically think Well, you're it's like, stigmatized. Yeah. yeah. Hey, you're on Facebook or you're... Yeah. 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 Hey, because Look koe nei tēnei, And because that's what I e say taongara nei tēnei. when I'm talking with someone and I start taking notes, I actually say, excuse me, I'm just taking notes of this, just so you know why I'm using my... Yeah. But you can't say, Yeah. you can't do that on That's the pai. polite, yeah. Yeah. Nah. So, kei hoki tō tupu. Kei hoki tō Hoki tupu. tō tupu. Kei hoki tō tupu, kei hoki te tupu, kei hoki te tupu o. And how taua atu kōrero? I don't know. The mia one? Oh, mia. Aha ko mia taku koha mo. And he hea nā kupu mo this part, e wha, Muri muri ko kai. Kōkai. ko kai. Yeah. Cool word. Yeah, there's a Yeah. difference in muri tō kai. Why you charge by the hour, ka mia tō. Oh, God. Muri ko kai, kōhamo, kōhamu, kōpako. Kōpako. Yeah, well, I was brought up with kōhamo, so kuia te kupu e whakamahi ana e au. Ai, rangona e au te muri kōkai. So, te wānanga nei, i tēnei rā, Ai. kua kōrero tia kētia e tai auatanga o te utu, nei. Engari, titiro ana mātou tātou rānei, wānanga ana i te whakapapa o ea. Yep.
ne? Or ea. Yeah, like to have something fulfilled. Yes. Yeah. My ear. Te tupua. Yeah, so well, mai ea, and mai ea is rice. Yeah. Te whakapapo ea, well, first there's a take. Mm. And then there's a utu. Ki taua take, and then ko ea. Ko ea. Ko ea, te tikanga, koe te oti ngātu. Yeah. Nā ka moia koe me kāre I ea, kāre anō rānei I ea, kāre anō rānei kia ea, because ka rongo I tētai mea tā kirikiri ana. Yeah. Engari, sometimes the take is not a big take. Yeah. E tei wā, well, Like- you shot at lunch today. Yeah. Hey, so I got a take with that because I didn't contribute, you decided to buy. And e rongo anau, I te aroha and te nama. Te nama. Hey, there's a nama, kei te noho nama au. And that's the same, The number, you're talking like price. debt. Indebted. Debt, right, debt. Indebted to your... Yeah. Kei te noho nama koe. And then nui te rā kōrero. When you say that to someone, kei te noho nama koe, it's one thing saying kei te noho nama au, but when someone says to you, kei te noho nama koe, Yeah. and you're in debt to them, hey, Write that down. and you're e noho nama ana koe, koe te utu. Ai. But they have the power of the nama. You can't say anei te nama. Yeah. They say anei te nama. Yeah. Sometimes they didn't even say what it is. What it is. Because it's not a something. Kia e rāno te rā nama. Yeah. Kia e rāno te nama. Kia aia. Yeah, yeah. That they feel koe ea, ana, koe ea Yeah. o nama. Yeah. Yeah. Hey. And I have to go there, people. What's the The difference? Godfather. Oh, God. There will be a day. Hey, you know, people asked the Godfather to do favors. Te rā marina o tana Opening sing. opening scene. Yeah. Anyway, they're asking for favors. Right. Ka pērā te Māori. Ka tono, I ona wara. It could be to go to war. It could be to help in the Kumara Garden. It could be to learn the karakia, or waiata, or go to a wānanga, whatever. And koenei tētei āwatanga Māori, and then nōku e nei whakaro. We're iffy with prices Yeah. as a culture. He ua kia tātou te ata whakatau I tētei utu. Even koutou te hunga toi, kua roe mahi ana I a koutou mai. Me taku tautoko, ai, me utu. Now, karewe whakahua, let's put that going on today. Engari, nā tētahi tohunga toi, tētahi mahi toi, tino taonga nei I whakairo. Māku, iau e mene māku, mā tōku iwi. And when I asked him, ka oti ana, I said, could have been a woman, wahi ne whakairo. Ka oti ana, tana mahi, ka pātau ki aia. Bro, how te utu? And he says, kei o whakaro te utu. And I was like, oh, Just give me a number. just tell me the price. Because Do you know what? I'm glad to know that you get tripped up by this also. It's like, you know, when people say, oh, yeah, koha, and you're like, oh, man. wai rereke te koha. Yeah, well, that's what I want to ask. How te rereke tonga? While a koha's a koha, see? And you people out there using these words, bending them around, right? Yeah. It's like any old kupu. Me tika te kupu. Because he utu, he koha te koha. Yeah. Yeah. If someone says to me, he koha, oh, ka ati. Yeah. Kei a koe te mana Ka koe te mana ki te koha. o te whakaaro. Yeah, yeah. And kia kaua koe whakawā I te uara o taku koha. Yeah. Because you Te said it's ura o koha. whakaaro. Yeah, yeah. Hey, so don't get feelings. Yeah. Kāre ana here, te koha. Yep. Because you said it's a koha. Yeah. And, you know, might have taken you 6 months to build, and I give you $20. Yeah.
No. Yeah, but that's Yeah. Hey, that's why it's better to say, he utu, because again, a koha puts someone in predicament. Yep. He rere ke te tangihanga. But when it's for something, For something. services, For service. something yep. tangible, Yep. that can become a take. Ah. Kaore I ea. Yeah. I tērā koha. I tō koha. Hey, Yeah. Yep. kaore I ea. Paia ke te, anei te utu. Yep. Ki te kore e tika, te utu, ana, ka no koe hei take. Ka takingia. Kia e rāno, Yep. it could be the way you fed. Kāri tika te manakitia o tō iwi, he take tērā. And that will be there forever. Ki te kore, te marae, te tangata rāne e whakatika. And a lot of the times they don't know kua hara. Yeah. Yeah. They don't know. Yeah. Hey, That's a tricky one, though. so back to your one, Oh, yeah. our one, about kei o whakaro te utu. Now, what trips me up is, I don't want to be bad manners. Yeah. Hey, ka tai karua is how I value something the same as how that Yeah, person yeah. values Yeah. that Yeah. something. Mm. Ne. Pēnei te karakia. Aye. And can you create something as equal as the value or your highest thoughts about that? Well, that's the thing. I mean, the whole concept of value ki te Māori is all rangirua. Yeah. You know what I mean? You know, and we've sort of touched on it. E me tau taku tautoko, anō, koutou te hunga toi, ngā kai whakāhua of being taken advantage of, you know, te hunga tāmoko. But those are tangible. Yeah. And I'm not saying he pai ake āku I a koutou. But when you can see But something... karakia, That's right. how do you put When you value can- on that? Exactly. Exactly. It's a hard one. That's even harder. When you can see something, it's a bit, you know, Yeah. I can see the moko. Yeah. But when it's karakia, but not just, kawa ko te taki noa, ko te kawa, ko te tāra nei te kawa o tētai whare, tupuna. Ko te whakaako I tētai. Yeah. Ei. He utu kei runga I tērā. Ki kona te tangata, wānanga ai, rangirua ai, koroi ai, he Aotearoa. Te kitea. Ei. So pai aki ki au. So, well, no tahi. Yeah. Yeah. En ki te keiwhia ngā whakaro o tērā e haere ana, e noho ana rānei, e pāna ki te utu, e noho rangati rai, te rāhuatanga I Wainganui I a kōrua koutou rānei. So there's no mauahara e Yeah. whakamau. Yeah. Ei. So, ka ki mai ki au, kei o whakaro te utu. And those are the things I started speaking about. Now, we'll leave that one there. We're just going to go. Yeah. Away mai taku hoa, and he's probably going to listen to this episode, and I will not name him, very close to me. Comes from an iwi down the east. No. Between now. Anyway, ka wai mai ki au, e ne te kingi e moi. But I know you will laugh at this. I did want to tell you the story. It was te kau, te koronei hana tua ngāuru o Kingi Tuheitia. And he rang me on behalf of his iwi. And to ask for some guidance, advice, ideas, what to gift te kiingi mō tana koronei hana tua ngāuru. What do you give the king on this 10th combination? Because they thought, kai ai ngā taonga Māori katoa, me. What do you do? And he goes, yes, so we think. And I said, tuko he whenua. And it was just like, he was like, like, and then I was quiet. And it was quite... Oh, you're serious, okay? I'm very serious. Tuko he whenua.
Kairi tu atu. He whenua te utu. Yeah. He utu whenua. He utu whenua. Oh my God. Well, then he's like, oh, and I said, look, I'm not talking about a bloody, huge block. Yeah, yeah. Te kua te tai wai, put a patch on. Karo, yeah. Better yeah. yet, build a patch. Bill, yeah. Ara! You know? Oh yeah. Koe rā, kari tu atu. Te tuku I te whenua. Ai. E aroha Māori tērā. Ai. And you can't put a value on it. Yeah. Because No. of what whenua means to us. Yeah. Yeah. What it should mean to us. And kia hoki au ki tawa kōrero, hea te whenua ki te kore he marae. Hea te marae ki te kore he Tangata. whare. Whare. Hea te whare ki te kore he Tangata. tikanga, me te reo. Hea te reo me nā tikanga, Huh? Ai, te whakara. Te reo me ngā tikanga. okay, let's start again. Yeah, yeah, yeah. Hea te whenua ki te kore he Marae. marae. Yeah. Ting! Hea te marae ki te kore he Whare. 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 Hea te whare ki te kore he Tikanga. tikanga, Me te reo. me te reo. Reo. Hea ngā tikanga me te reo ki te kore he, Tangata. 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 To Ah, yeah. speak it and do it. and hea te tangata ki te kore o na whenua. Ona whenua. He manuhiri. Wow. No. But even a manuhiri has whenua. Yeah. I'm just going off the tangata whenua. Yeah. Even a manuhiri has whenua. Yeah, yeah. What I'm trying to show is that's the, The circle. well, it's the, for want of a better expression, the vicious cycle of how one thing is removed from us as a people and it affects our whole The whole circuit. ecosystem yeah. of belief Yeah. and belonging and existence and identity and tikanga, because everything e hanga ana ki te whenua. Yeah. No te whenua, nā tikanga. E rāhua tanga katoa. Ko ki te whenua. And you know, I say, whenua, you need to think about whānui when I say ki te kore he marae. What is the marae symbol of? Yeah. Ko tō ahika, Ahika, yeah. your existence. So then, population means you have housing, means you have gardens, means you have employment, means you have life, kei te ora. Ko te whare nui, ko te tohu mana tērā, o mātua tūpuna, e rāhuatanga toa. E puruti ana nā tikanga, e rāhuatanga. But a whare nui is tola whare nui if it speaks English. Is it still a marae if there's no tikanga? Aye. No. It's a scout hall. It's a Wena. hall. Yeah. It's a community Wena. hall. Yeah. He whare noi ho, he whare kau. Yeah, he whare kau. He whare kau. So it's not. It can be carved. Hei aha maku, nā whakaro e tai atu. Me kāre tikanga kāre he reo, he whare kau. I te mea, mātō reo Māori, mātō tātou reo Māori, o tātou whare, e whakakōrero, e mihi. Engari, mawai te taua reo, mā te manu, Yeah. mā te kuri, nau, mā tātou, mā te tangata. And then when we speak our reo needs to have a connection to us, back to te whenua, Yeah. me te rangi. Ko tai te atua o te Māori, ko rangi nui e tū nei, ko papa e takoto nei. Nā koe rau me nei, ko te, hea tō translation I te vicious circle, cycle. Au te huringa. Te huringa, we onto something there. Let's let that stew for a couple of months. So, koina, ko te tuku I te whenua, te tuku anō I a koe. And then I think they went for teaspoons. They went for teaspoons. With motifs on them. Yeah, yeah, yeah. I don't know. But they didn't give whenua. But one person's name I will say, Mauri ora. And tētai o nā iwi o te arawa. Karewe ki koe, kei pāma mai koe te aku hoa, tata. I te kōrero mō ngā whakapapa. Tātai, nā tātai. Te tātai o te ure tārewa. And Mauri ora always challenged. He do in a cheeky way. He'd say, hea tā koutou tuku, hea tā koutou I tuku ai. Hei whakau I ngā tātai I wainga nui I o tātai tūpuna. Aye. Because our iwi gave whenua. Hey. And that's a testament. When you can give whenua, Yep. he
he tohu mana tērā. He tohu mana, and shows, not that I've got heaps of whenua to give away, but you're inclusive. Yeah. E rā hoi tanga katoa. Yeah, true. So, Yes. like, let's say they did give some whenua, but being it a gift, there's no take to air. Or is there? Well, there's no take. Ko tērā, ko te tuku, he tuku. He tuku. Yeah, it's different when ko te whenua rā e tuku ana, he here i runga i te whenua rā. E tikanga i tuku ai. Because e te ona iwi, penai a Ngāti Pūkenga. I whiwhi whenua ai, nā tā rātou pakanga. Āwhina rānei e tātu iwi ki te pakanga. So nā konei whiwhi whenua ai rātou. E tātu iwi ana hoki, engari koera te iwi e mohe anau, Ngāti Pūkenga. Ka whai whenua, e pai ana tērā ki te tikanga Māori. E tātu tūhaurangi, ka aroha tia rātou morehu o te hu o Tarawera. Ai. Ka takoha tēnā iwi. Oh, yeah. Ka Te tuku putanga whenua. o Tamohoi. Yeah. Hei rohe mō rātou. Ai. E nia rātou te tikanga, me ka noho moake tonu, ka hoki rānei. Yeah. Ko e tai i hoki. Ko e tai i noho tonu. I noho tonu, ai. Tori noi o te hunga i noho tonu. Para he tikanga Māori tērā. Nā. Koenei, ka mētai kau, hea te rereke, o te Pākehā, o te kāwanatanga. Ne. I haere mai tā wāhi te krauna, ki te me ngā whenua. Heri te ki te Māori, i te mei pērā te Māori ki te Māori. Ai. Engari, e rā mahia te Māori ki ai anō, he tikanga tonu i runga. Ai. E ai, Te tahi take. te tehi take. Yeah. Engari, ngā take o tērā atu rautau, i ki taurangi tiai e tehi pepa, Ai. mana nei, kupu mana nei, kai te tāwewe tonu. Hea te tāwewe. Hanging. Yeah. Finished business. Unfinished In business. limbo. Yeah. In limbo. Limbo. And when those things are like that, the people are in limbo. Hey, it's like something that happens in a whānau. Yeah. And it might be a little thing, hey. But it just stays. I lend you $20 40 years ago. Yeah. Hey. Well, ours is an ornament. Oh, yeah. Some auntie came and borrowed and Oh, yeah. that's our ornament, or those are our cups. You Yeah. know, and it just lingers. Oh. Yeah. Oh, One of yeah. my uncles and one of my papas, they had a huge 40-year feud over a rotary hoe. Yep. Yep. He take tērā. He take. We got one. Was, but I said to my generation, turakina te take. Yeah. No, i te mea belonged to my grandfather and their grandmother. Turakina doesn't belong to us. Yeah. Don't even know, some of you don't even know what you're... You just invested in What part of it? Yeah. I don't like you, because Yeah. my granddad didn't like your grandmother. Yeah. Oh, we got funny like that, mate. Yeah. Hey, Okay, no reira. So your take that you have with your kaiwhakaero, what do you think are some appropriate ways to air that take? Well, ko ngā whakaniko no ku whakaaro, tētai au tāna e mahi nei. Hey. Tērā. Me tuku pea. Me ki taurangi, well, kia haere atau kia koe, ki tō iwi rānei, o tētai wā. Māku e tai taunga. Kei au e whakaako. Yes, love it. E whakairo So i drawing on your rātou. own strengths. Arero. Hey. And, you know, you were telling us about the kazi, who will be unnamed, who received the moko from someone who will remain unnamed, who also now has, I have a number 2.
And what did you say? What happened? Ei? I haere mo te rā tuatahi. Yeah. I hia haura. Yeah. And he goes, oh, how te utu? Oh, nah, whatever, bro, whatever. And then ka wai atu ki aia. Yeah. Oh, bro, come stretch for me. The next day, you know, night before. Oh, bro, come help me stretch for another person. Tāmo, or come fishing. Yeah, do that few months. Yeah. And then one day was time. Ai, hara mai, bro. Ka oti nei, ka whakaoti nei tō pūoro. Yeah, that's cool. The thing though, and even though I'm telling that we turaki the take is, well, not turaki the take, it's turaki ngā mauahara. Engari, whaia te pūtake. Ai, Hea te pūtake, kei reira anō te rongoa. ai. Nei. Oh, look at that. And ana, ko waia mai te wai ngaro. See, straight to your wire. Straight to the wire. Warea katoa ana ki tō wire. Nā. So koe rā tērā wānanga i tēnei rā. That was te māngai paho, tēnā koutou. Yes, mo te pūtea tautoko, me te waia a te puaheiri. Kei te noho nama i ake ako. Yeah, ai ko noho na ki te anau i aku hoa. Ai, noho na mana te puaheiri. Oh, I do want to just finish on that nama. I can't remember your name, sorry. What was not long ago. And whakarongo, he rita nunto whakarongo ki a Taringa. And you said to me that you're in debt ki a Taringa. Karekau. Yeah. Karekau. You are not. Ko tō whakarongo ki a mātou, ka nui tēnā. Me te horapai ngā kōrero. And to think. We've all got brains e te ao Māori. E ne tai o tātou, ko hipi. Ko hipi, e whainoa ana i tētei, kāre e hara i ei te hepara. Ei, so he roro ou, he areroho ki tō tēnā, korotia ngā kōrero. Kāre koe i te noho nama, this is a way that we are able to give back. Ei, and ka ea tētai nama i runga iau, kaua i a koe. E hine. Nō reira, kawaiho tērā hei kupu whakamutunga. Ko ea. Kei hoki tō tupu. Yes, kei hoki tō tupu. And kei hoki te tupu o te hunga, ka rea anō kia tupu. Kia ora. Kia ora. Ei, koe rā ke te whakaaro Māori. Haunga ko tō kotai, i ngā wā katoa. Ko tō katoa, ko tēnā, ko tēnā, ko tēnā, ko tēnā. E tangata i koe, tātou. Ka pai? Pai. Love it. And wait on. I'm not going to let you fellas escape. So what was ki te hoi? Did you look it up? Oh, yeah. I did, but I didn't understand. I couldn't put it together. Ki te hoi. Yeah. So, this is Ki what te he hoi. said to us in Yeah, the ki te chat hoi. yesterday. With a wink. So we know that ki te hoi. Hoi, yeah. What's that? Like, go hard, Yeah. So what's ki te hoi? go quiet. No. Go Just go and get loud. no, I was just saying get the taringa because anei te hoi. Yeah, yeah. Kia ora. Yeah, I was punning. Come on, guys. Oh, Punning. the pun. Yeah, the big pun. Yeah, Hoi yeah. mai. Hoi anō. Hoi o. Hoi anō. Hoi anō. Okay, go. Hei kona. Hei kona e te iwi.